Anyang aki din! Nasaya at nagranata, Vanji Balasangkaw. Apay tata, aday bagayong. Damagag la ko ma, no adapay ti madawat a mabali na maimula apun ti sabaya. Ay, wan tata, adupay mat ijay bangkag may. Umay kayo lat na ijay. Iso na laang tada kayon ti mangala. Tasaan mat amasangon nila kay ko. Wen, awan parikot iti dayta. Anya lakit daid, siya ko ti makambaw. Wan tata. Kahit mabalinak nga ron amapan mangala, oray awan tao ijay. Wan tata, mapan kayo lat ta. San abale, taim pakada yung matan kanya. Ay, agyaman akuna ay balas ang kao. Anyangay dahi ta imit yung nakakarga iti sakaw, tata. Ay ko, babasit na puunti sa babaraw. Ha? Napan ko man dinawat iti bangkag na banje, nga gasawa. Kasta ka dahi. Di mapanyumutin imula iti bangkag yaw, tata. Aywan man, bareng dumakkel a dagaws. Tanabiit mo't a dumakkel, kinagbunga ka ti saba. Aywan, tata, mabitlang ti saba. Anyangay gayam asaba na kita, tata. At dalakatan, at damat dipig, akas laro pa pa yung kaaruba mi at chismusa. Ni tata mo't naangaw kayo talaga, tata. Ket puno umay, isulat ti paglaingan da, ti agchismis iti pada da atao. Ay, na yun, takas ladipig. Alaman nga ron, tata, tayo naktuman mo dumawat ka ni Banjay, iti mabali na maimula. Tadapay mo't mabali na pagmulaan ni bangkag may. Aywan nasaya at day tabarawk. Agmula, tapno adda apitay. Katuan alakay, lakit di nagagat ka mapan agala iji bangkag dakat mapan ka. Wen bakay, mga anak laeng na mapanak man ija enda Banjay. Barang mabalin pa iti mapan dumawat. Wan kasayaatan amapan mo pa ipakada nga umuna. Tapno awan makuna namat Wen bakay. Nalawa pa'y aya, jibakante jibangkag amabalin na pagmulaan iti saba? Kitwain, nalawa pa yang, uray mano asaba, mabaling. Ala, mangan ka nga rudan lakay. Tapno mapan ka iji kunam apapanam. Kakit di mat pare, may kapay lang dito'y balay. Di kalata nagdiretso ijay bangkag me. Si kakit di mat mare, kasayatan latamot angay pakadak pa yung muna. Sa bagay matkit di Ang mga noy bagati makakita, nagtatakawak kung saan ko nga ipakada. Ay, sika talaga. Mala mapankalata mga la ijay bangkag mi iti imulam asaba. Ado pa'y mati saan nga inala ni Tata Bruno. Agmula kayong agpayso, kabayatan nga adda maimula, ken pagmulaan, tapno adda maururay a maapit to. Aywan maray, gusto na ito ngayong baga. Agmula, tapno at dapitan. Pale, naggapam ngay. Kasla nagdagsin dita imit mo ya. Ay na, ijay man bang kagda Banjay paray. Napanak na nga la iti imula ka po unti sa ba? Kastaya. Ingkamutin mga ala paray. Ado pa iti mabaling nga imula. Sa pa'y lakatan dagi jay. Iso ti kang inaana sa ba? Uray sa dino a lugar. Masadutak lakid di pale. Anya kita agmula iti saba nagpudot ti dalang ti init. Paray. Ado tinaskan nga alamida kay Jebalay mi pale. Si kakit di mo't paray. Anos la ka di iti biyag. Agmula tapno at daapitan. Kastila day ta paray. Apay, san ayaan nalawag ti imbaga ken kapalds? Masadutak nga lod. Anya lakid di mitten. Unay mo tanday jay nga Anton? Ngam sa bagay, am mo ti tao day jay alalaki gaputi kinasadot na. Saan lang ani Anton ti sadot? Bakay, duwada nga agasawa. Ay wag, uray ni tiringkat na paklan matla asadot day jay. Kitwan,
Kitam no lumabas kay balay da. Agkaiwara basura da. Ngam nagmayat pa lang ti panagindayon da nga agasawa. Nairwam da na, iti kas di abiyag da. Ibagbagak lang haro din ang papan mangala iti mula na asaba. Kabayatan nga dati libre ang maimula. Kas di pa lang ti sungba na. Kat bay amon tinapatag kat nakamulakan iti sabay di bangkag. Ay na, manulang abulan ti saba. Kit babalinan nga bunga. Mapanagmula no mapanagmula. Apay nga min aya, masapul pa'y nga awisan na ka. Amumitin ni Palibaldo, pilang bayani, kundi siyang pitmitten Oho, adula amin nga muna mat. Makamulmulamit iti saba. Oho! Nagpudot ti panawin niya. Bapan kakidin nga agal-ala iti punti saba amapan mo imula iti bangkag. Ulay awan Ay, wan alakay. Oh. Anya aga po amapan agmula kas taunay ti bara ti panawan. Ay, ado ti mabalin nga imula saan lang asaba. Anya lakit din. Bay, mga sudat ti agmula. Total kit agbibisin da unay. Nagpada na kinitatablono. Nga ulay nagdagaang kundi mula da. Agin gagagit dakit di Ay, naku namon lakay. Agbibisin da unay. Wan lakay, kasta tinapan na imbagbaga da at tiring ija endaminda. Agbibisin kayo kanuunay kini Tata Bruno. Salbagki de. Anya nga ta ti makagapaw nga ibagada nga agbibisin kami. Gapo nga ta iti panagmula mi iti saba. Nga oray nagdagaang ti panaway. Kasjay nga ta. Wan, dayta kano ti makagapo lakay. Unay yung dagijay nga agasawa. Awan lat na saya at nga ibagada. Uray na saya at kakadakwada. Ay, unay na ya. Nagsaya at ti imbaga ka mapanagala iti mula na. Ngam kasta pa lang tinapan na imbagbaga na di atiring. No nagdakisak kumakas lakadakwada. Tutupak, dagijay nga agasawa. Bay amon ka dilakay. Awan tinasaya at nga ibunga ti panagibalas. Ay, sa bagay mo kidiya. Bay antalatan. Be kind to animals kunada nga ron. Anya lakit din. Ala, intakat manganan. Bay am dagita at tao. Iso ti katatao da. Ay, nagbiit at halaga ti panawan ang jabal daw. Uwin nga ron tata. Kasla kaano lang iti nagmula ta iti saba. Ngamita, adan ti mabalin nga apitin ta. Ay, wan adu ti sabak ang nagbunga. Oray siyak tata. Ay, nagragsak itirik na. Nagngina ti presyo ti saba ita, ijay envat. Agasam nga'y, 60 kada kilo ko naman. Uwin nga ron tata. Nakitak ti update ti presyo itay iti Facebook. Inton madamdama, bareng sumardang kito daw. Inakagpukan iti sabak. Isupay lang ti ilaho kita. Tasaan pa'y amabalin na gitibong at imulak at araw. Ay wen tata. Uray siyak may. Mapanak man agpukan inton madamdama. Sapay la ko ma, tagtalinaid anangina ti presyo iya invat. Tapno at daghanas ti panaglakaw. Tata. Ay, salbag ka. Agar-aramid ka mat si ka, Anton. Kasanon nga, ada nakakita kan kaan na pan nagpukan iti sabat yakin saba. At daya amit tinakakita kanya ket awan. Nagpigsa ti tudo. Iso ang masigurado nga awan nakakita kanya. Ay, di mo pa ilang nga inuray arim mabi ay sakbay anapan ka. Talaga tiniram mat uray imalaldawan. Ha? Nakapukan akmitlayang iti 5 apunti saba. At damit la mailakok ita iji invat. Hey! Nangay na ti presyo ti lakatan itakit. 80 per kilo ko naman. Is. Anya? Ayos, ayos. Ala, aglisa ka. Tayo nakagbilok iti sako. Pangisakwak iti saba. Ipalugan ko kinikanol inton bigat. Tamapan aglako na iti bunga ti sweet fish na iti invat. Woo! Yeah! Nakasala ka kalangalo iti pagkwartak. Ay, anyalakit din. Ay!
Oh, tata. Apay akasta tila ngayaw. Awanan bain, no sino man tinapan nagpukan ni Timulak sa babal daw. Ha? Kaya't yung asawan, uray da kayo? Kit adamot nagpukan iti sa bayaw, tata? Agasaman, tanapukan ti talo apuaon. Sapay da jay kumatimapan ko pukanan, ta iso kumati ilakaw ay gamawanan. Anya? Ay, kunaklaki din no siyaklaan tinatakawan iti saba. Uray da kayo magayam. Adamot tinapukan na doa apuon kanyak, tata. Ay, ti awanan bain. No sino man da itang agtatakaw. Agmula kumamag, tapno addapukanan na. Sa nakas diyang agpukan iti saan na mag-asaba. Ay, dahi tangarod, tata. Dilagbain mo no sino man da jay. Siyak ti pagpungpungtuten data. Masigurado adi na magustuhan ko nagtumay. Tata, Ay, no sino man tinagtakaw iti sabak. Agadail ti mabagbagi na. Agletag ti patong na. Agraman ti kirit na. Kin marigata na makatak. Ha! Sana siyak ti kaskastada. anya? Aywan! Podno ti ibagbaga ko nagtumay. Makapasakit iti nakam. Uray kasta unay apudot ti panahon ni December. Nagmulak iti sama. Tapno adda ko maapitak ita. Ngam inunaan dakit den di agdatakaw. Salbag dakit day. Kasanungay no pumayso dagita nga imbagayo, tata. Sapay napudot kayo ngagsasaw. Ay katawan bibiyang kao. Ganabunda ah. No sino man ti akin aramid. Salbag ko na tumay. Aywan, Mare. Kasta timbaga ni Tata Bruno kinilakay ko. Anya? No asino man tinagpukan iti sabana, aggadil ka no ti mabagbagi na. Agraman ti ubot na. Ha? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Kasla addaan mo maipapan iti saba ni lakay ko, kun ti saba ni Tata Bruno anatakaw ah. Ay, sikakit di mat mare. Awan ti amok iti dayta ah. Siyempre, mas daawak mat ah. Taamok nga min ti panagsasao day dya alakay. Oh, adday ta. Amom madgayam. Amom anapodot ti dila na dayjay. No anyat imbaga na, ay mapasamak. Nang runa no nagdakkel ti basol ti nakabasol kan kwa na. Ay, wan mare. Amok dayta. Ay, nasayaat no kasta Mare. Sapay la kuma, tanubilang man ta addaam mom, idanon mo kan kwa na dayta. Tapno mapanan agkid daw iti pamakawan iti nagtakawan na. Nalakit din ngamin a kinasadot nga agmula. Uray saan niya ibaga ni Mari tiring itay? Madlaw kulata madandanagan gapu iti imbagak lakay. Anya? Sa anak man na sigurado nga, amo mo tanti ugali dagidjay nga agasawa. Ay, woy. Uray siya. Adamod laatap ko no asino tinagpukan iti sabak. Kinsaban ni Tata Bruno. Narigat lang amin tagpababasol kay. Hay, sapay la kuma, tano pumayso man timbaga ni Tata Bruno. Sapay la kuma, ta saan ama palaluan ti panaggaddil ti mabagbagi kan ubat na. Anya saan nga iba kahit? Mapalalwan ki di kumaa. Tapno agnakam no asino man day tang agtatakaw. Anya? No nagsado danto mo ngaming agmula. Day talagpukan iti sabat akin sabat ang mudang aramiday. Nyalaki din. Anya? Kasta ti bagbaga na di alakay Bruno. Bakit? Wan lakay. Isumatimbaga ni Dona itay. Anya? Ay nalakay. Makapadanag matsika. Kasanon ngay no pumaysot imbaga day dya alakay. Patjem mo na di alakay Bruno. Nagadula ka nga muna. Lakay. Apay, saan ka kadi amadanagan itikas dyan nga imbaga na? Kasanon ngay no pumayso? Ay na, damag mun aya si Kateleng. Sa una laeng rayjay, saan naman pasamak? Anya laki din. Alakad din.
Yang kaisagalat ti makan iya kusina ta, manglabitan. Mabisina kon, bakit? Nagsapa ka matan anak kariing lakay. Alas 2 pa lang iti parbangon ngam nakariing ka matan. Neko. Nagsakit mo tinta kwa. Anya ako Mga angot ko dito, mabagbagyak kasaladanan na bakit? Anya? Bakit? Nagsakit, kasala nagadil nga ako paiso. Ay, daytan ti kunkunang Anton. Daytan, pimayson timbaga ni Tata Bruno. Ano asino man tinangpukan iti sabana, agad dil ti mabagbagi na. Ha? Di mo kumamit ko na na husto ni Tata Bruno, Kat, anya ngay nga ruti kayat mo nga ibagak, kat dayta nga rudan, pimayson. Nagsakit, nagsaliit may bakit. Nailaban pa yung tiubit ko, bakit nanay? Badya talaga. Anya? Pag-aasim, bakit? In ka bang kita iti bulok ti bayabas dalasem? Ulan na sipkat pelayang, ipabulak mo. Tayo suti pakakaskot ti gandal ko na nanay. Kunakon kait. Ha? Tata Bruno? Ha! Sika talaga tinagtakaw iti mula kasaba. Ha! Unay na kinasadot mo nga agmula si Anton. Tata? Anya ngay ita. Naggadilakit nga rod di mabagbagem. Kanti ubat mo. Ha! Anya lakit din. Pangasyo ko ma, tata. Pakawanin na ko ma. Kaliyak, bayadak ti tinakaw ko kada kayo. Kita umanday ta. Inamin mo mutla ang asika tinagtakaw. Ay, hanya lakit din. Gapulang iti panagtakaw mo iti mula ti akin mula. Isunay tati makagapuno apay amagadgadil ka. Agbain ka! Ha! Aggagit ka gamin nga agmula Salbag ka! Anya, matanday talangang baray. Nakasakang ka mo itamagmag nang. Ako Ayo, nagsakit namin ti maipit ngay, pare. Ay, sos, awan mon baray. Daytan ti ganabam iti inaramid mo, nagtakaw mo iti mula ti akin mula. Anya. Nagtakaw ka lang aroday. Inraman mo pa ilaang magyay tao nagpudot ti dila na. Pumaysaw dagiti bagbaga na nung makapungtot. Ay, anya nga ita, paray. Pagbabawyak ti inalamit ako, pare. Kaliyak, saanin ang maulit pa. Ay, kit nasayatan no kasta, paray. Numaminsan ba nga main? Agmula, tapno adapitan. Saan nakastaan, namayon lang ti mula takin mula. Nang runa no ti presyo, kit nangina. Ha? Correct me if I'm wrong, paray. Anya laki din. Magadgaddil ka lang, gapo iti aramid mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.